kelajat di affidavit lengkap dengan mengilai iklan bel kami pada kena kejingan keren ba nila kelpa di UCM ba sim action apa kali ni cak namar bangi I ba kena kejing kelajat dengan affidavit laman kata yo kini ba ibai na artli UCM ro ong hi kata ba ki kata kejing ja bat ki lakubul hiba dan kamban sim action ni kani namar boleh ki pai ba jam kelajat kenriu Kinyau terap kita hiban sautu kita hiban tip ba kapor juga deskripsi kadan kaban kang kam tabi kini kusukam jai lagi jai kasih kijoni dengan sutanat bu UCM dak mensem ka kaloi dak mensem ka ba don gajing snow don kam gajing trailang uang ba ni don kam le ye tai kibelti bakan don hika positive action kadon pi shwa bangam cipa direct ya kata nomor banong kumne kali dia cak la don ba Hari nalor kata, haka songkha soman, kini kiri kisiang, haka jingya keren, haka jingya te, haka jingya penbaik, haka jingya kainkur kainman, haka ki aliang mamla kiwan, kini kibalong kisiang, kiban mungat di ketelra, kamta meka jingya day kids now, yodan ka song sang song mal, daga bawan ka ni ka klanbel, daga bakalong ay ka ni klanbel, kapas kami kata ka institution jong budi. But hang ni baka song kha song man ro kiyo ban control yang nakaliang kini bakin ai ka authority kam tam long na ban song kha taka tak kan thup lang ro kam tam ka song kha khle ye ka song kha yu khala jai